Uyu munsi ngiye kwasonera filime y'Inyamerika yasohotse mu 2015 yitwa The Sand. Murakaza neza kuri Waruzko Fact. Dutangira batwereka abasore n'inkumi bari kwirira ubuzima ku mazi, maze umusore umwe bita Mico asaba groupe yose kuba amatelefone yabo kugira ngo atajye bafotora akazapostinga kuri internet. Muri ako kanya bahita batwereka n'abandi basore babiri bazana uruntu bakuye ku mazi rumeze nk'igi ry'igikoko batazi. Ku munsi ukurikira batwereka buri couple ukwayo, Mico ari kumwe na Kelly, Chanda hamwe na Jonas, naho Vince ari kumwe na Ron. Kelly yahise abyuka aranje abona igisiga cyafatiwe mu mucanga, mu gihe akiri gutekereza uburyo yagifasha gikurwa n'ikintu kitazwi kirarigita. Kelly n'ubwo bwinshi yatahindukira ngo aburiye bagenzi be, gusa asanga umukobwa w'inshuti ye bita Marsha amaze gukandagira mu mucanga. Marsha yahise atangira kuvuza induru asaba ubufasha abantu bose, inshuti ze zimubajije icyo aba yavuga ko ari gukurwa n'ikintu atazi. Vince agiye kumukiza abantu bose baramubuza, gusa nyamwanga kumva birangiye yagiye mu mucanga. Vince agikandagira mu mucanga nawe yahise afatwa, barangije batwereka Marsha atakigaragara mu mucanga wamumize. Vince nawe ari mu babare bwinshi atangira kuvuza induru asaba ubufasha, batwereka n'umusaya we wose umuvaho, ako kanya nawo mucanga uhita umumera.